ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро манзури шумо менамоем бо хабару гузоришҳои тоза. 12 апрел сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо директори идоракунии Бонки ҷаҳонӣ Анна Биерде ва ҳайати ҳамроҳонаш аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун шинос шуданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. имрӯз сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо директори идоракунии Бонки ҷаҳонӣ Анна Биерде ва ҳайати ҳамроҳонаш аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун шинос шуданд. иттилоъ дода шуд, ки ҳоло дар иншооти бузурги гидроэнергетикии Тоҷикистон бо ҷалби 18 000 коргар ва 3500 техникаву механизми пуриқтидор корҳои сохтмонӣ бо суръат ва сифати баланд идома дошта, раванди корҳои иҷрошуда дар иншоот таҳти назорати доимии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. зимни боздид аз нақби сохтмонии рақами 4 ба ҳайати меҳмонон маълумот доданд, ки дар ин ҷо мустаҳкамкунии хок дар соҳили росту чап ва корҳои сементатсионӣ дар дигар қисматҳо рафта истодааст. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода Бонки ҷаҳониро яке аз ташкилоти муҳими байналмилалии молиявӣ арзёбӣ карда таъкид намуд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи сиёсати дарҳои боз ҳамеша омода аст, ки бо Бонки ҷаҳонӣ дар самти ҷалби маблағгузорӣ ҳамкориҳоро тақвият бахшад. тибқи маълумот аз 17 декабри соли 2024 аз ҷониби Бонки ҷаҳонӣ дар марҳилаи аввал $350 миллион Штатҳои Муттаҳидаи Америка маблағи грантӣ барои сохтмони нерӯгоҳи Роғун ҷудо гардидааст, ки ин намунаи олии ҳамкориҳои Бонки ҷаҳонӣ бо ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. иттилоъ доданд, ки дар сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун наздики 20 ширкати ватаниву хориҷӣ фаъолият намуда, тамоми намуди маҳсулоти истифодашуда дар иншоот қаблан аз озмоишгоҳ гузаронида мешавад. имрӯз бо талошу заҳмат ва дастгириву ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва азму иродаи қавии мардум ду агрегати нерӯгоҳ сохта мавриди истифода қарор дода шуд, ки ҳоло бо иқтидори 272 мегаватт фаъолият доранд. дар ҳамин зимн таъкид кардан ба маврид аст, ки бо ҷалби техникаву қувваи корӣ корҳои сохтмонӣ дар агрегати рақами 4 нерӯгоҳ шабонарӯзӣ идома дорад. сарвазири кишвар ва ҳайати меҳмонон ҳамзамон бо раванди корҳои сохтмонӣ дар сарбанди асосӣ, толори обқабулкунак, сарбанди оби шур, баромадгоҳи нақби нақлиётии Т9 дар тарози 1300 метр аз сатҳи баҳр ва толори мошинҳои иншоот дидан карда барои иҷрои босифати корҳо, таъмини бехатарӣ ва дигар самтҳо масъулонро вазифадор намуд. тавре таъкид гардид, дар толори мошинҳо корҳои ҳаффорӣ пурра анҷом ёфта, дар дигар қисматҳо гузоштани анкерҳо, сементатсионӣ ва васлу насби қубурҳо идома дорад. то ин дам барои иҷрои босифати корҳо дар сохтмони нерӯгоҳ маҷмӯан бо дарозии зиёда аз 70 километр нақб канда шудааст. зимни шиносоӣ дар сарбанди нерӯгоҳ гуфта шуд, ки дар айни замон дар ин қисмати асосии иншоот 1500 нафар дар ду баст шабонарӯзӣ фаъолият мекунанд ва 200 техникаву механизми дигар низ ҷалб шудааст. то имрӯз дар қисмати болои сарбанди нерӯгоҳ корҳои мустаҳкамкунӣ дар тарози 1077 метр аз сатҳи баҳр ва дар ядрои сарбанд дар тарози наздики 1050 метр аз сатҳи баҳр ба анҷом расонида шуда, талоши коргарону муҳандисон ба он равона гардидааст, ки сохтмони мазкурро бо сифати баланд ва дар муҳлатҳои пешбинишуда ба анҷом расонанд. директори идоракунии Бонки ҷаҳонӣ Анна Биерде ва ҳайати ҳамроҳонаш барои пазироии гарму самимӣ ва азму талоши бунёдгузорони иншооти азим, ки воқеан як шоҳкории бузурги миллати тоҷик мебошад, изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. душанбе шаҳри орзуҳо бо талош ва нигоҳи созандаву бунёдкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва дар заминаи ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо пойтахти кишвар Душанбеи орзуҳо ба хонаи умеди ҳар як тоҷикистонӣ табдил ёфтааст. албатта ин ҳама пешравиҳо дар қалби Тоҷикистон Душанбеи диданӣ орзуву ормони чандинсолаи миллати тамаддунофари тоҷик буд, ки имрӯз зери сиёсати дурандешонаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мо муяссар гардидааст. шарҳи Ҷаҳонгир Сафарализода. шаҳре дар меҳвари қуллаҳои бузург
атрогину пурнакат ва зебоу чароғон, шаҳри гулҳо, шаҳри меҳру садоқат, шаҳри сулҳу ваҳдат ки гулҳои рангорангаш зиндагии моро зебу зинат бахшидааст, имрӯз ба чаманзори пургул ва бӯстони нозанин табдил ёфтааст. душанбе шаҳре аз шоҳкориҳои истиқлол, хонаи умеди тоҷикони ҷаҳон, мазҳари муҳаббату садоқат, макони дӯстдоштаву амн ва шаҳре аз ормонҳои миллати тоҷик аст. ин шаҳри афсонавӣ яке аз дурахшонтарин ва сабзу гулафшонтарин макони сайёҳӣ барои ҷаҳонгардон мебошад. таи солҳои охир душанбе бо имконоти муосир, симои диққатҷалбкунанда ва шароити пешрафта ба шаҳри ҷолиби ҷаҳон табдил ёфт ки имрӯз таваҷҷӯҳу боздиди сайёҳони хориҷӣ ба он рӯз аз рӯз афзун мегардад. ассалому алайкум, ман Шарон аз Нигерия. طول چند سال است که در تاجیکستان زندگی میکنید؟ 9 سال. دوشنبه را چگونه دریافت کردید؟ اوه دوشنبه کوشرو بیوتیفول، دوشنبه زاریدبو. ما از انگلیس هستیم، در اینجا 11 سال بودیم زندگی کردیم. با ما دوشنبه بسیار مقبول است با ما، مخصوصا شهر دوشنبه، لیکن بهار دوست می‌دارم برای اینکه بسیار زیبا است، بسیار سبز، همه درخت‌ها میشکفند، بسیار زیبا است، منظره‌های خوشرو دارد. دوست می‌دارم. نام شما؟ نام من کیتی، با تاجیکی کیمیا. گل‌ها که هست در شهر دوشنبه، لولاها خیلی زیبا هستند. دوست می‌دارم. اگر شما منظرهای خوشرو، کوهستان، اگر این خیل دوست می‌دارید، کوهستان‌ها این خیل اینجا بیایید، برای اینکه کوهستان زیبا هست اینجا. 93% تاجیکستان کوه هست با فکرم و جای زیبا است، مخصوصا بهار. سلام تاجیکستان. Welcome to Tajikistan. душанбе дар ҳама фасли сол сарсабзу гулпӯш аст. тамоми гӯшаву канори онро гулҳои зебову ҳамешасабзу мавсимӣ назаррабо кардааст. сайругашт дар хиёбону кӯчаҳо ва гулгашту боғҳои душанбе ба ҳар нафар рӯҳу илҳоми тоза ва нерӯю тавон мебахшад. ман ҳусайнов асомиддин аз ноҳияи восе деҳаи кадучӣ. аҷаб шаҳри дилорои душанбе, хаёлам зеби дунёи душанбе чандин сол пеш гуфта буд, лекин ина ҳами гӯё ки ҳамирам дирӯз гуфтааст. и албатта заҳматҳои ҳами ҷаноби оливу рустами эмомалиай. ҳар як қадаме ки дар шаҳр менеҳӣ зебову зеботару бо зеботар метавад. мо бисёр изҳори миннатдоригӣ мекунем ба роҳбарияти давлат ки ин қадар хушбахтиҳо, ин қадар ободию зебоиҳо, ин қадар мардум дар осудагӣ, дар як зиндагии бисёр зебову хурам умр ба сар мебаранд. оромӣ беҳтарин коре ки пешво кардааст, сарзамини тоҷиконро боғу бӯстон кардааст. садҳо ташаккур барои ин қадар меҳнати софдилонаву самимонаи ин шахсиятҳои таърихӣ. شنبه شهر خشرو، شهر زیبا. ما رحمت میگیم به همین امام علی رحمون که همین شرایط ها را به همین آدم ها مهیا کرده است، قدر قیمت مادرها را بلند کرده است. ما همین بسیار مناداریم از او رحمت به امام علی رحمون که زندگی نق، زندگی تنج ما به حد مناداریم. دوی ما در بالای سر ما باشه. شکرانه میکنیم که همین تاجیکستان ما همین تنج آرام است که ما جایی که بریم تماشا میکنیم تنج آرام است. دوشنبه یک گلستانی روی جهان شده است. در جهان دیگه خیلی شهر زیبا نیست. имрӯзҳо боғу гулгаштҳои пойтахт намои тоза дорад ва бо истифода аз маҳорати волои касбӣ гулпарварон ҳар як қитъаи ба зиммаашон бударо бо тарзу усул ва дизайни нав гулпӯш карда барои бошандагони пойтахт имконияти хуби истироҳатиро фароҳам овардаанд. анҷоми чунин тадбири сабзкорӣ ба маркази пойтахти кишвар шаҳри душанбе зебогии бештар зам намуда ба макони сайру гашти шумораи зиёди сокинону сайёҳон табдил ёфтааст. سلام، نامی من اد است. من از انگلیس هستم، لیکن 10 سال زیاد در همین جا زندگی کردم. کوه‌ها با من خیلی معقول هستند. آب و هوای تازه، کوه‌ها، کوه‌های بلند، جای معقول ترین با من. حوض بهار است، همه طرف سبز است.
درخت‌ها زیبا هستند، نوگی کوه‌ها برف است و این به من خیلی معقول است. گل‌های به حد خوشرو هستند، هم اگر طرف ادیرها می‌روید هم طرف سبز است، تازه بسیار معقول. бо такя ба таваҷҷӯҳ ва имконоти фароҳам буда масъулини боғҳои пойтахт тадбирҳои хуррамгардониро вусъат дода баҳри ба шаҳри ҳамешасабзу ҷолиб табдил додани Душанбе талош меварзанд. гулҳои Душанбе ороиши ҷонам, гулҳои Душанбе осоиши ҷонам, гулҳои Душанбе оромиши ҷонам, гулҳои Душанбе. гулҳо чун ҷузъи ҷудонашавандаи табиати зинда ба нигоҳубин ва таваҷҷӯҳи хос ниёз доранд. барои хуб нашу намо кардани гулҳо кормандони боғу гулгаштҳо ба таври шабонарӯзӣ заҳмат мекашанд, ба шаҳр зебоӣ мебахшанд, манзараҳои дилфиреб бунёд мекунанд то фазои мусоиди фароғату истироҳат ба сокинону меҳмонон таъмин гардад. ман Саидова Умеда, бовар кунед ин гуна фазои орому ободу зебогӣ ин шаҳрро мебинам, хеле ҳаловат мебарам ки дар ин гуна шаҳр пойтахт зиндагӣ мекунам ва кор фаъолият мекунам. ман хеле шод ҳастам ки шаҳрванди Тоҷикистон ҳастаму шаҳри мо рӯзторӯз зебову ободу гулгулшукуфон шуда истодааст. мо дар ин рӯзи истироҳат бо аҳли фарзандҳо, аҳли оила ба тамошои гули лола омадем ва мо миннатдории худро ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баён мекунем. мо хеле шод ҳастем ки ин қадар ободиҳо шуда истодааст ва боз ҳам аз ин бо зеботар мешавад шаҳри Душанбеи мо. шабонга манораву иморат, боғҳои фарҳангиву фароғатӣ, фаввораҳои шуху дилангез, биноҳои баландошона ва кӯчаву роҳравои пойтахти мамлакат бо чароғҳои замонавӣ ва рангомезии хос таби ҳар бинандаро болида мегардонад. фазои ором ва хушнудии сокинон мояи таваҷҷӯҳи эътимоди оламиён гардидааст. симои Душанбеи муосир комилан диққатҷалбкунанда шуда зебогии он чун мӯъҷизаҳои табиӣ дилхоҳ нафарро мафтун мекунад. дар рейтинги амтарин шаҳрҳои олам мақоми сазовору соҳиб шудани Душанбе мояи ифтихору сарфарозӣ буда боз ҳам заҳмату талошҳои хастанопазирро талаб мекунад. Душанбе шаҳри сулҳу ваҳдат, шаҳри сабз, шаҳри дӯстию иттиҳод аст. сайругашт дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе барои ҳар як нафар писанд меояд. сарфарозии мо аз шаҳри шукуфон аст. пайки созандагӣ дар ҷодаҳои кишвар, корҳои сохтмонӣ дар шоҳроҳи Душанбе, Кулма, Қалъаи Хум, Ванҷ, сарҳади Рӯшон ба таври шабонарӯзӣ ҷараён дорад. дар ҳама қитъаҳои сохтмонӣ мутахассисони маҳаллӣ ки дар ин самт таҷрибаи ғанӣ доранд фаъолият дошта дар ин раванд шумораи зарурии техникаҳои пуриқтидор истифода мегардад. ин лаҳзаҳо бо ҳамкорамон Қурбон Қурбонзода мустақиман тамос гирифта аз раванди корҳои ободонӣ дар нақби мошингузари рақами 1 маълумот хоҳем гирифт. салом Қурбон, раванди корҳо дар нақби мошингузари рақами 1 чӣ гуна аст? Ташаккур ёр Муҳаммад. Бубинед ки соат ба 21 шаб наздик мешавад, вале вазъи ҳаво ва ё бевақтии шаб наметавонад ки ба раванди фаъолияти роҳсозон монеа эҷод намояд. чун ташаббус, таваҷҷӯҳ ва дар маҷмӯъ ҳама иқдомҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон метавонад ки ҳар лаҳза ба ҳар нафаре ки дар ин ҷо азми бунёдгарӣ дорад тавоноии дигар бахшад. ин лаҳзаҳо вобаста ба раванди корҳо дар нақби мошингузари рақами 1 маълумоти бештарро аз узви роҳсозон Сафармат Ёрмадов мефаҳмем. раванди корҳо дар ин қитъаи сохтмонӣ чӣ гуна ҷараён дорад? мо сохтмончиҳон, мо мутахассисон новаста шаб аст, рӯз аст, корҳое ки ба ӯҳда дорем вазифаҳои худро сарбаландона иҷро карда истодем. дар ин минтақае ки мо ҳозир қарор дорем зиёда аз 20 нафар коргарони маҳаллӣ барои изолятсия кардани нақб ва арматурбофӣ машғул мебошанд. яъне 20 нафар дар ҳамин қитъа қарор доранд. дар маҷмӯъ ана бунёди нақб аз ҷониби чанд нафар иҷро карда мешавад? дар маҷмӯъ дар нақби мазкур зиёда аз 145 нафар мутахассисони маҳаллӣ ба кор ҷалб карда истодааст. дар умум зиёда аз 90%
کارگران 90% کارگران متخصصان محلی میباشد. در این واقعا هم باعث افتخار و سرافرازی است که امروز در هر یک ساختمانی که اهمیت سطح خیلی بلند دارند نزدیک به 100% متخصصان در آنجا فعالیت کننده را البته این کارمندان ما یعنی متخصصان محلی ما تشکیل میدهند. میگوید که در روند بنیاد نقد رقم 1 چقدر تکنیک های صحابی استفاده کرده شدند؟ در ساختمان رقم 1 زیاده از 10 تکنیک های صحابی در اینجا به کار جلب کرده شده است. این برای سریع وقت به انجام رساندن کارهای ساختمانی نقب کمک میکند. من نقب چقدر درازی دارد، چقدر پهنایی دارد، چقدر بلندی دارد؟ بلندی نقب ما 9 متر و 40 سانتی متر را تشکیل میکند. پهنایی نقب ما باشد 12 متر و 80 سانتی متر را تشکیل میکند. خط حرکت ماشینگذار دور خط حرکت ماشینگذار زیاده 8 متر را تشکیل میکند. قربان فعالیت مسئولان در سمت سنجش صفت کار چگونه است؟ یعنی کارهای اجرا شده چگونه سنجش و قبول می شوند؟ مرحمت. همکاران ما سوال میکنند که صفت کارها یعنی هر یک کاری که در اینجا اجرا کرده می شود از جانب کیها سنجیده می شود، یعنی که کدام کمیسیا ها هستند که روند کار را نظارت میکنند و صفت آن را قبول و بهاگذاری میکنند؟ در نقب مذکور صفت کارهای ساختمانی را از طرف مشورتچیان، پژوهشگاه لایحه‌کشی نقلیاتی انشاءاتی، مهندسان با هماهنگساز مرکز تطبیق لایحه تجدید مهندسان مرکز تطبیق لایحه تجدید راه هر روزه کار در این جا از نظر گذرانده شده و کار دیگر اجازه داده می شود. یعنی پس از اجرا پس از انجام کارها با دیگر کارها اجازه داده می شود. پس از قبول صفت کارها با دیگر کارها اجازه داده می شود. چی علاوه ها دارد در آنجا؟ محترم جناب عالی، تشکر به شما برای دولت ملت، برای غمخوریتان. ما راهسازان همیشه کوشش میکنیم که برای با صفت و یک صفت بلند ساخته با استفاده دادن همین خیرها حرکت کنیم. ما شما را باور میکنیم که همه وقت برای دولت ملت خدمت میکنیم. بینندگان گرامی، واقعا هم عزم و اراده عموما در مجموع تلاش‌های سازنده پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان که هر لحظه عموما همیشه به خاطر پیشرفت ملت، به خاطر رو به بهبودی آوردن سطح زندگی مردم اجرا میکنند، یعنی که نشان میدهند این نه تنها راهسازان، در مجموع هر یک نفری که وطن و ملت خود را دوست می‌دارد وادار به آن می‌نماید که ذره هم باشد در رشد و آبادانی ملت و دولت عزیز خویش حصه گذار باشد. بینندگان گرامی، یادآور شیم که صحبت مستقیم ما از جریان کارهای ساختمانی در نقب رقم 1 قطعه راه دوشنبه دروازبند روشن بود. همکاران، تشکر قربان. ادامه اخبار. در شهر خوروغ ولایت مختار کوهستانی بدخشان تدبیرها با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی با حوصله تازه ادامه دارد. تا با امروز از بندهای طرحریزی شده با این مناسبت اکثر انشاءات مورد استفاده قرار گرفته، بنیاد دیگر انشاءات در مرحله انجامیابی قرار دارند. بنیاد بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 به نام ناصر خسرو از بندهای نقشه 35 سالگی استقلال دولتی است که تا امروز کارهای اساسی آن به انجام رسیده است. شرح ماهره تویر از جریان این و دیگر ساختمان‌های جشنی در شهر خوروغ. در اساس نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به استقبال ارزنده از 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد بینای نوی 4 آشانه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 به نام ناصر خسرو شهر خوروغ ادامه دارد. بینای مؤسسه برای تحصیل 403 نفر خواننده پیش بینی گردیده. در آن در برابر سیمخانه و لابراتوری‌ها اینچنین تالار مجلس، تالار ورزشی بنیاد می‌گردد. کارهای بنیادی در این انشاءات تیر ماه سال 2023 آغاز گردیده. ساختمانچیان جمعیت دارای مسئولیت محدود شریف شایست توانستند کارهای معینه را خاصتا خشتچینی و بتونریزی را در آشانه یکم به انجام رسانده. کارهای مربوطه در آشانه دوم ادامه دارند. مسئله ساختمانی از قبیل آهن و خشت و سمنت از پایتخت مملکت شهر دوشنبه آورده می شود. امروز 25 نفر ساختمانچی از شهر خوروغ نایه‌های شغنان و رشدقلعه جهت پیشبرد با صفت کارها سهم مناسب می‌گذارند. مطابق اطلاع سردار ساختمان مزد مهنت از روی اجرای کار پرداخت کرده شده. در یک ماه از
3 تا 5000 сомониро ташкил медиҳад. корҳои сохтмонӣ новобаста аз боришоти рӯзҳои охир қатъ нагардида бо истифода аз шароити муносиби боду ҳаво бозам вусъат хоҳанд ёфт. аз сифати корҳои сохтмонӣ назорати ҷиддӣ бурда шуда ҷиҳати сари вақт ва муносиб ба талаботи замони имрӯза анҷом додани корҳо тадбирҳои судманд роҳандозӣ мегардад. бо мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави муассисаи таълимӣ шароити таълиму тадрис бозам беҳтар гардида як қисмати шаҳри хорух ҷилои дигар хоҳад гирифт. моҳираи тоҳир, муборакшои рустам, шаҳри хорух, ахбор. дар шаҳри панҷакент корҳои бунёдгарӣ шеваи дигар дорад. сокинон аз дастгириҳои давлату ҳукумати кишвар рӯҳу илҳоми тоза гирифта барои ободии як гӯшаи диёр саҳми худро мегузоранд. яъне беш аз 1000 иншооти бунёду сохташаванда дар панҷакент ба муносибати ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ аксаран бо саҳми соҳибкорон ва шахсони саховатпеша бунёд мегарданд. далери бозор ва зарҳуни неъматулло гузориш медиҳанд. дар шаҳри панҷакент корҳои созандагию бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва ҳамин гуна иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати мукаммал намудани инфраструктураи деҳот ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ бо маром рафта истодааст. агар то имрӯз аз иншооти ба нақша гирифташуда 656 тоён сохта ба истифода дода шуда бошанд, имрӯзҳо дар зиёда аз 100 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ бо маром рафта истоданд ва дар рӯзҳои наздик чанд иншоот дигар барои ба истифода додан омода мешаванд. дар ин раванд дар деҳаи боғчаи ҷамъияти деҳоти Шинг сохтмони бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 115 барои 800 хонанда бо маром рафта истодааст. бинои мазкур тибқи лоиҳа аз 2 ошона ва 16 симхона иборат буда бо тарҳу намои зебо сохта мешавад. дар бинои асосии он корҳои сохтмонӣ дар ҳоли анҷомёбист ва бинокорони ширкати сохтмонии сусе ба корҳои ба тартиб овардани саҳни бино, майдончаи варзишӣ ва андоваи деворҳои беруна машғул ҳастанд. дар гӯшаи дигар бошад сохтмончиён бунёди бинои ёрирасонро идома дода ният доранд ки мактаби мазкурро дар муҳлати муайян гардида ба сатҳу сифати баланд ба истифода диҳанд. дар деҳаи хушдара низ бинокорони ин ширкат ба бунёди бинои бахши муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 115 машғул ҳастанд. ин муассиса бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент сохта шуда дар ин ҷо ҳоло бардоштани зербинои он идома дорад ва бо анҷоми сохтмон 480 нафар фарзандони сокинони ин деҳаи навбунёд дар 12 симхонаи барҳаво дар ду баст таҳсил мекунанд. дар шаҳри панҷакент бо мақсади таъмини иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба бунёди корхонаҳои нави саноатӣ низ диққати махсус дода мешавад. ин аст ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент дар соҳили дарёи зарафшон дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти суҷина аввалин коргоҳи истеҳсоли шифер бунёд мешавад. коргоҳи истеҳсоли шифер ва коркарди сангу шағал аз ҷониби соҳибкор баҳодур неъматуллоев бунёд шуда ҳадафи он таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ арзёбӣ карда мешавад, зеро талаботи аҳолӣ ба ин маҳсулоти сохтмонӣ зиёд мебошад. гуфта шуд ки таҷҳизоти зарури аз ширкатҳои машҳури хориҷӣ харидорӣ ва ба кишвар ворид гардида барои васлу насб омода карда мешаванд. муассисони коргоҳ бо омӯзиши бозор дар оянда ҳамчунин истеҳсол кардани тунука ва бомпӯшҳои замонавиро низ дар назар доранд. далери бозор, зарҳуни неъматулло, шаҳри панҷакент, ахбор. дар шаҳри исфара бо мақсади фарогирии бештари кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, бунёди инфраструктури замонавии таълиму тарбия ва иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба роҳандозӣ ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар зинаи аввали таҳсилот тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. тафсилоти бештар дар гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбон Қурбонов. бо дастгириҳои ҳукумати мамлакат солҳои охир дар шаҳру деҳоти Исфара ҷиҳати рушди соҳаи маориф ва фароҳамсозии шароити мусоид барои таълиму тарбияи насли наврас корҳои назаррас ба анҷом расонида мешавад. дар ин раванд дар доираи корҳои бунёдкориҳо ба истиқболи сазовори ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди силсилаи иншооти соҳаи маориф аз ҷумла муассисаҳои таълимӣ то мактабӣ бо маром идома дорад.
در شهر اسفره 32 مؤسسه های تا مکتبی عین حال فعالیت نموده برای باز هم در سطح بلند به مؤسسه های تا مکتبی جلب نمودن تربیت گیرندگان از طرف تمام سرچشمه های مبلغ گذار به مانند صاحبکاران محل. بنیاد مؤسسه های تا مکتبی 2 عدد در منطقه چارکوه و 1 عدد در شهرک سامانیان عین حال ادامه یافته ایستاده است. بهر شرایط مساعد فراهم آوردن به تربیت گیرندگان با دستور سپارش های پیشوای معظم ملت برای خریداری نمودن تجهیزات به مؤسسه های تا مکتبی به مبلغ 2 میلیون سامانی به مانند کت خواب، یخدان، لوازمات هایی که برای آرایش گروه ها روانه کرده شده است تامین کرده شد. تربیه نسلی نورس در اصل خیلی دشوار و زحمت طلب می باشد و پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به مسئله معارف، وضع تحصیل در مکتب ها و تربیت در مؤسسه های تا مکتبی توجه مخصوص ظاهر نمودند. در این ردیف در ساحه معارف شهر با مقصد بهترسازی شرایط تعلیم و تربیه خوانندگان و به تعلیم و تربیت فرا گرفتن کودکان تدبیرهای ضروری راه اندازی می شوند، زیرا تعلیم و تربیه نسل نورس به آن مساعدت می نماید که آنها در جامعه همچون شخصی باسواد به وایه رسند. در زمینه دستور سپارش های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اوید به راه اندازی و آموزش زبان های خارجی در مؤسسه های تا مکتبی نیز اقدام های مهم و ضروری عملی می گردند. در مؤسسه های تعلیمی رقم 5، 21، 7، 8 و همچنین کودکستان های 31 و همچنین کودکستان 4 و 2 زبان روسی و هم انگلیسی به راه مانده می شود. تربیت گیرندگان ما با طبع بالیده به مشغولیت های اشتراک نموده الکی عادی‌ترین موادهایی که باید آنها آموخته و با همدیگر صحبت ها می گذرانندند آموخته صحبت گذرانیده ایستادند. کودکستان های رقم 5 و 21 از مؤسسه های موافق تربیه تا مکتبی نسل نورس به حساب رفته در اینجا برای گذرانیدن مشغولیت ها از جمله آموزش زبان ها تمام شرایط های ضروری مهیا بوده. آموزگاران بلند اختصاص تربیت گیرندگان را سبق می آموزند. با مقصد تشکل همه طرفه کودکان باشد منتظم چاره‌بینی های تعلیمی، فرهنگی و ورزشی و سالمگردانی برگزار کرده می شوند. صابر ایوبی، صاحبان قربان شهر اسفره، اخبار. قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان سپری با اعتماد دولت و ملت کفیل امنیت و ثبات مملکت و ترتیبات جمعیتی می باشد که امسال از تأسیس آن 32 سال سپری گردید. با این خاطر در قسم حربی 3502 وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان چرابینی تنتنوی دایی شد که همکاران ما دلشاد حکیمزاده و زینالدین جبارزاده از رفت آن گزارش آماده نمودند که حالا منظور شما بیننده های عزیز میگردانیم. تأسیسیابی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی یکی از رکن‌های مهمی تامین ثبات و آرامی در کشور به حساب رفته، آن ثابت می‌نماید که فرزندان این سرزمین باستانی برای حفظ آب و خاک، بویگری و دارایی وطن خود صادق بودند و همیشه صادق می‌مانند. به این خاطر در قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید 10 اپریل روز قشون‌های داخلی مقرر کرده شده است که همه ساله با تنتنه جشن گرفته می‌شود. امسال کارمندان این نهاد قدرتی روز قشون‌های داخلی را در قسم حربی 3502 وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با تنتنه جشن گرفتند. جهت سزاوار و با دستاورد بی‌نظیر جشن گرفتن آن بیمارخانه حربی این قسم حربی بعد تجدید و از نوسازی مورد استفاده قرار داده شده. با تمام لوازمات ساحه تندرستی تامین گردید که این یکی از دستاوردهای بی‌نظیر بهره تامین بهداشت شرایط مادی و خدمت رسانی هیئت شخصی مقامات کارهای داخلی به خصوص قسم حربی 3502 به شمار می رود. همچنین تالار ورزشی این قسم حربی تعمیر کرده شده با شرایط خوب مادی ورزشی تامین گردید که در آب و تاب یافتن افسران و سربازان تاثیر مثبت می رساند. این دستاوردها همچون تحفه عیدانه
дар рӯзи таъсисёбии қушунҳои дохилии вазорат корҳои дохилӣ буда барои ҷавонон ояндасозони ин сарзамин аст ки онҳо бо азму иродаи қавӣ қарзи фарзандии худро дар назди халқу ватан баҳри таъмини суботу оромӣ, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва осудагии сокинони мамлакат сарбаландона иҷро менамоянд нигаронида шудааст. дар саҳни қисми ҳарбии 3502 афсарону сарбозони қушунҳои дохилӣ саф ороста гуфта шуд ки дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат дар қисмҳои ҳарбии қушунҳои дохилӣ даҳҳо иншооти нав сохта, ҳамаи қисмҳои ҳарбӣ аз таъмири асосӣ бароварда бо шароити беҳтарини зиндагиву хизмат ва таҷҳизоту лавозимоти зарурӣ тамин гардиданд. ҳамчунин афсарону сарбозон бо машқу тамринҳои тактикаҳои ҷангӣ шуҷоату мардонагӣ нишон доданд. қобили тазаккур аст ки хизматчиёни қушунҳои дохилӣ барои таъмини тартиботи ҷамъиятӣ дар пойтахти мамлакат ва марказҳои маъмурии вилоятҳо таъмини амнияти иншооти махсусан муҳими давлатӣ равона гардиданд. дар ин замина ҳамарӯза ҳайати қушунҳои дохилӣ дар ҳамбастагӣ бо кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ба хизмати посбонӣ, пайроҳагардӣ ҷалб карда мешаванд. ин омил барои таъмини амнияти шаҳрвандону меҳмонон, пешгирӣ ва ошкор намудани ҷинояту ҳуқуқвайронкуниҳо мусоидат менамояд. дар охир баҳри болидагии хотири афсарону сарбозон барномаи фарҳангӣ баргузор гардид ки дар он аҳли фарҳанг шеъру сурудҳои ватандӯстона ва дилангезро пешниҳоди ҳозирин гардониданд. аз манзур гардидани ин барномаи тафриҳӣ дар рӯзи қушунҳои дохилӣ хурсандии онҳо ҳадду канор надошт. дилшод ҳакимзода, зайниддин ҷаборзода, ахбор. тантанаҳои наврӯзи ҷаҳонӣ шукӯҳи ин ҷашн ҳамоно дар кишвар идома дорад. ба ин муносибат дар аксар шаҳру ноҳияҳои мамлакат иншооти мухталиф ифтитоҳ гардида ба ин васила ҷойҳои нави корӣ ташкил карда шуд. дар саҳифаи навбатӣ аз тараннуми ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ҳамкоронамон аз гӯшаву канори мамлакат иттилоъ медиҳанд. таваҷҷӯҳ намоед. пас аз инъикоси шукӯҳу шаомати наврӯзи байналмилалӣ аз дохилу хориҷи кишвар ва намоиши муҳимтарин тантанаҳои ин ҷашн, ҳаминак хабарнигорону ҳайати техникии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар сарҷамъии ин ҷашни бӯстониро таҷлил карданд. майдони базмгоҳи рӯзноманигорон, гурӯҳҳои техникӣ, дастаҳои ҳунарӣ, кормандони радиову телевизионҳо бо махсусияти идона ороста буд. ҳар гӯша бо назардошти русуми наврӯзӣ ки аз хони идонаву дастовезҳои ҷашнӣ иборат буд, зебу зинат дошт. аз ин гӯшаҳои баҳорӣ намояндагони дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон боздид намуда ба санъати дастархонороиву малакаи ҳунармандии онҳо баҳои баланд доданд. ҳар гӯша сар аз дастовези телевизионҳои Тоҷикистону Сафина, Ҷаҳонамо, сайёҳиву ҳунарҳои мардумӣ Шаҳнавозу Баҳористон, радиоҳои мамлакат, маркази техникиву дигар сохторҳои зертобеи кумита бозгӯи таърих буданд. таърихе ки ба пайдоиши Наврӯзи бостонӣ бастагӣ доштаву дорои муҳтавову мазмуни хоси худ мебошанд. рақсу суруд базми мутрибону навозандагон ҳар бахши майдони Наврӯзиро зебу зинат медод. ғайр аз малакаи суханвариву сухандонӣ, дигар истеъдодҳои хешро ҳам кормандони кумита ба меҳмонон намоиш доданд. ҳамсон ба санъати омодакунии таомҳои милливу ҳунари сарояндагӣ ва бозиҳои гуногуни варзишӣ таъкид шуд ки миёни сохторҳои зертобеи байналмилалии мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ доир гардид ки аз анҷоми ин сабқатҳо дар доираи тадбири имрӯза натиҷагирӣ карда шуд. зимни суханронӣ роҳбарияти кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Наврӯзро ҷашне унвон кард ки пайдоиши он ба умқи асрҳо решапайвандӣ дорад ва ин ҷашн намунаи таъриху тамаддун, суннату оини қадимаи мардуми тоҷик мебошад. таъкид гардид ки талошҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи эҳёи арзишҳои миллӣ, ҳифзи таъриху
тамаддуни халқи тоҷик самар дод ки наврӯз ҷашни ҷаҳонӣ гардид ва имрӯз маҳз бо номи тоҷиконаву шаклу шеваи тоҷикӣ ин ҷашнро дар саросари ҷаҳон таҷлил мекунанд. Дар дораи тантанаҳои идона кормандони фаъоли сохторҳои зертобаи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мукофотҳои соҳавӣ, ифтихорномаву сипосномаи кумита қадрдонӣ гардиданд ки ин иқдом масъулияти онҳоро дар самти тарғибу ташвиқи арзишҳои миллӣ, дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолии тоҷикистон боз ҳам баландтар хоҳад бардошт. Дар ин рӯз дастаҳои ҳунарии кумита барои иштирокчиён базми бошукӯҳ орустанд. барномаи консертӣ аз шеру суруд, оҳангҳои ҷолибу тоза иҷод иборат буд ки ба базмгоҳи имрӯза шаҳомат ва ҷилои дигар бахшид. наврӯзи ҷаҳонӣ ба қалби инсонҳо шодиву сурур меорад ва меҳру муҳаббатро дар байни халқияту миллатҳо мустаҳкам менамояд. тантанаҳои шукӯҳманди ҷашни наврӯзи ҷаҳонӣ табибони муассисаи давлатии тиббии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро ба ҳам овард. дар ин рӯз саҳни муассисаи мазкур фазои идона дошт ва табибон бо ба бар намудани либосҳои миллӣ ба ҷашни наврӯзи байналмилалии шукӯҳ шаомати нотакрорро зам намуданд. бо мақсади дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани наврӯзи ҷаҳонӣ аз ҷониби кормандони муассиса хони идона ороста шуда, суннатҳои деринаи ин ҷашни бостонӣ пешниҳоди иштирокчиён гардонида шуд. баромадкунандагон зимни суханронӣ изҳор доштанд ки наврӯз ҳамчун бузургтарин оини мардумӣ аз оғози пайдоиш то ба имрӯз ки таърихи беш аз 6000 сола дорад, ҳамчун рамзи сари сол, яъне айёми баробаршавии шабу рӯз, эҳёи табиат ва оғози мавсими киштукор ҷашн гирифта мешавад. иштирокчиён хони идонаро ки аз ҳафтсину ҳафтчин ва дигар намунаи хӯрокҳои миллӣ иборат буд дидан карда, ба ҳунари пазандагии табибони ҳозиқ баҳои баланд доданд. маълумоти таърихӣ баёнгари он аст ки ниёгони мо ҳанӯз аз замонҳои бисёр ҳам қадим рӯзи аввали солшумории шамсиро рӯзи нахустини баҳор, бедоршавии табиат, олами наботот, оғози киштукор ва такмилу танзими олам медонистанд. кормандони муассисаи тиббии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон хӯрокҳои миллии мансуб ба ҷашни наврӯзро омода намуда, пешниҳоди иштирокчиён гардониданд ки ба ин чорабинӣ шаҳомати хоса бахшид. наврӯз ба унвони ҷашни шодиву нишод ва пирӯзии равшанӣ бар зулмат зикр шуда барои таҷлили он барномаҳои хоса аз ҷумла покизаву тоза намудани хонаву манзили зист, бахшидани гуноҳи якдигар ва монанди инҳо муқаррар шуда буданд. бояд зикр намуд ки ҷашни наврӯз ба табиат ва инсон пайванди ногусастанӣ дошта, бо фаро расидани он корҳои кишоварзӣ, киштукори баҳорӣ ва ҳама гуна ташаббусҳои созандаву бунёдкорона шурӯъ мегарданд. бо ташкили чорабиниҳои варзишӣ аз қабили гӯштингирӣ, бандкашӣ, дастхобонӣ ва дигар намудҳои варзишӣ низ дар ин чорабинии фарҳангӣ аз мадди назар дур набуд. дар ҳақиқат суннатҳои ҷашни наврӯз омили хубе дар муаррифӣ ва ҳифзу нигаҳдории таъриху фарҳанги миллати тоҷик буда, дар ташаккули худшиносии миллии ҷомеа, махсусан насли наврас мусоидат менамоянд. суруду таронаҳои дилписанд ба қалби иштирокчиёни наврӯзи ҷаҳонӣ шодию фараҳ бахшид. наврӯз барои кулли кишварҳои минтақа ва ҷаҳон чун мунодии сулҳу оромӣ, пиндору гуфтор ва кирдори нек, дӯстиву ҳамкории халқҳо хизмат намуда, ҳамзамон бо ин ҳама моро ба сӯи рӯзгори ором ва талош ба хотири зиндагии осуда роҳнамоӣ менамояд. чунин гуфта шуд дар базмгоҳи наврӯзии шаҳраки 62-юми ноҳияи Фирдавсӣ ки бо иштироки сокинони шаҳрак ба таври тантанавӣ баргузор гардид. дар базми наврӯзӣ доир ба таърих ва ҷойгоҳи ҷашни наврӯзи байналмилалӣ, таҷлили бо тантанаи он дар Тоҷикистон ки яке аз давлатҳои ҳавзаи Наврӯз аст, инчунин суннатҳои наврӯзӣ сухан гуфта шуд. дар ҷашнгоҳ намоиши ҳунарҳои мардумӣ ташкил гардида, дастархони наврӯзӣ бо таомҳои миллӣ оро дода шуда буд. бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Наврӯз дар баробари ҷашни истиқлоли давлатӣ муҳимтарин ҷашни миллии мо эълон шуда, ҳамасола дар саросари ҷумҳурӣ бо шаҳомати хос таҷлил карда мешавад. зимни ҳамоиш таъкид гардид ки ҳар ҷашну маросими мардумӣ ҳикмат ва баракате дорад, хусусан дар айёми Наврӯз ки зиндагию рӯшноӣ, некию некӯкорӣ, сулҳу созандагиро меситояд ва мақоми инсонро азизу гиромӣ медорад. инчунин навозиши ятимону бепарасторон, хайру эҳсон ба ниёзмандону дармондагон ба анъанаҳои нек табдил ёфтааст.
در مؤسسه دولتی مرکز طبی شهری رقم 1 به نام کریم احمدов بخشیده به جشن بین المللی نوروز برنامه پرشکوه فرهنگ فراغتی برگزار گردید که در آن نمایندگان از ساختارهای دخلدار، رهبریت و کارمندان مرکز اشتراک نمودند. قبل از آغاز نمایش ایدانه اشتراکچیان با نمایشگاه رسم و آیین‌های مردمی، دسترنج دهقان، کاسبان و طعام‌های ملی خاص نوروزی شناس شده به محصول ایجاد هنرمندان و طراحان، کدبانوان ماهر و طرز آراستن دسترخوان ایدانه بهای بلند دادند. ضمن چاره‌بینی جشنی تاکید گردید که در دوران صاحب استقلالی مملکت جشن بین المللی نوروز همچون میراث فرهنگ ملی و آیین‌های مقدس نیاگان مضمون و شکوه تازه پیدا کرد. جهانی گردیدن جشن بین المللی نوروز از شکوه و شهامت، تاریخ قدیمت داشتن و از جشن همگان بودن آن درک می‌دهد. همزمان گفته شد که جشن بین المللی نوروز به مردم شادی و سرور، خیر و برکت بخشیده، ارزش‌های اخلاقی، انسان‌پروری، مهنت دوستی و متحدسازی را تلقین می‌کند. کارمندان مرکز برای استقبال شایسته جشن بین المللی نوروز نمایش پرشکوه ایدانه آراسته منظور تماشابینان چاره‌بینی کردند. چاره‌بینی جشنی با سرود و ترانه‌های تجسم کننده وطن دوستی و نوروزی پیشکش اشتراکچیان گردانیده شد. در доираи тантанаҳои идона бахшида ба таҷлили наврӯзи байналмилалӣ дар ҷамоати деҳоти бӯстони деҳаи чилчашмаи ноҳияи файзобод чорабинии фарҳангии идона баргузор гардид. дар маркази деҳот намоишгоҳи бошукӯҳи идона ташкил карда шуда, дар он ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдӯзиву зардӯзӣ, ҳунарҳои дастӣ, ҳафтсину ҳафшин ва дигар таомҳои миллӣ пешниҳод гардид, ки ҳамаи он аз фарҳангу тамаддуни волои миллати гӯҳанбунёди мо гувоҳӣ медиҳад. зимни баргузории чорабинии бошукӯҳи идона иброз гардид, ки ҷашни наврӯз ба шарофати истиқлоли давлатӣ ва сиёсати фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тамоми хусусиятҳои таърихиву фарҳангиаш эҳё гардида, ба ҷашни маҳбубу дӯстдоштаи ҳамагон ва рамзи худшиносиву ифтихори миллӣ, ваҳдату ҳамдилии мардум ва пайванди наслҳо табдил ёфтааст. ба ифтихори таҷлили сазовори ҷашни наврӯзи оламафрӯз инчунин бозиҳои миллии варзишӣ оид ба гӯштингирӣ доир карда шуд. наврӯз ҷашни таърихӣ мебошад. он нақши муҳимро дар таҳкими сулҳу собот мегузорад. анъана ва расму оинҳои он дар худ фарҳанг ва анъанаҳои волои башариро инъикос менамояд. чорабинии наврӯзиро барномаи фарҳангӣ фароғатӣ иборат аз сурудҳои тараннумгари баҳор, наврӯз ва сулҳу дӯстӣ идома бахшид. ҳамагон якҷоя бо ҳам хушиву хурсандӣ намуданд. инчунин дар маркази ноҳияи файзобод бо иштироки намояндагони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот таҳти унвони сайри гули лола фестивали гулҳо баргузор гардид. дар фестивал аз ҷониби гулпарварони ноҳия навъҳои гуногуни гулҳои ороишӣ ва аз тарафи ҳунармандон намоиши ҳунарҳои мардумӣ пешкаши иштирокчиён гардонида шуд. ҳадафи асосии баргузории фестивали гулҳо таҳти унвони сайри гули лола тарбияи ҳисси зебоипарастӣ, хештаншиносӣ, ватандӯстӣ, эҳёи анъанаҳои миллӣ, оммавӣ гардонидани суннатҳои беҳтарини миллӣ, ҷалби бештари сокинон ба корҳои ободониву сабзазоркунӣ, баланд бардоштани завқи эстетикӣ ва сатҳи маърифати экологии сокинон нисбат ба тозагии муҳити зист мебошад. кормандони соҳаи тандурустии ноҳияи файзобод ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо таҳияи барномаи ҷолиби фарҳангӣ ва риояи тамоми унсурҳои миллӣ дар сатҳи баланди идона бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. иштироки ҳамагон бо ба бар намудани либосҳои миллӣ ки хоси баҳору наврӯз аст, фазои идонаи наврӯзиро боз ҳам зеботару рангинтар ва пурҷило намуд. густурдани хони идона бо анвои гуногуни таомҳои миллӣ аз қабили ҳафтсину ҳафшин ва дигар неъматҳо, ки чун рамзи наврӯз аст, бо маҳорати баланди кадбонӯӣ омода ва пешниҳод гардида буд. гуфта шуд, ки боиси сарфарозист, ки бо ташаббусу иқдомҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни миллии таърихии халқи тоҷик, яъне Наврӯзи Фархондапай аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ҷашни байналмилалӣ эълон гардид. Наврӯзи Оламафрӯз бо ҳузураш сардиҳоро аз табиат ва кинаву адоватро аз қалбҳо дур сохта, муҳаббату дӯстиро боз ҳам тақвият бахшида, таъминкунандаи нуру гармӣ ва фараҳу хушҳолӣ дониста мешавад. тантанаҳои идона аз истиқболи Наврӯзи байналмилалӣ аст, ки кормандон бо дарки худшиносӣ ва ҳувиятсозии хеш бо риояи унсурҳои хоси наврӯзӣ ин ҷашни миллиро бо хушҳолӣ ва рӯҳияи болидаи идона пазироӣ карданд. таҷлили Наврӯз дар даврони соҳибистиқлоли мамлакат
ادامه منطقی سنت‌های نیک اجدادی بوده با روی بلند برداشتن سطحی معرفت‌نوکی و رفتار و اخلاق حمیده جامعه مساعدت می‌کند. از چهره شکوفانی هر یک ساکن ناحیه فیض‌آباد بر علا مشاهده می‌گردد که هموطنان ما از مقام جهانی گرفتن نوروز خجسته‌پای سرفراز بوده این جشن بی‌نظیر جهانی را همساله با دستاورد و قدم‌های نو به نو سزاوار تجلیل می‌نمایند. در این برابر جهت هوسمند گردانیدن از جانب رهبریت کارمندان فعال با سپاسنامه، افتخارنامه و تحفه‌های ارزشمند قدردانی کرده شدند. در چاره‌بینی مذکور به خاطر بالیده گردیدن روحیه کارمندان و اشتراکداران، هنرمندان و سرایندگان و نوازندگان شعر و سرودخوانی نمودند. باید گفت که نوروز جشن است که در محور اساسی آن انسانگرایی، طبیعت و مهنت دوستی قرار دارد و مردم را با نیکوکاری، همدیگرفهمی، کمک به یتیمان و نیازمندان، آبادکاری و خیر و سخا، سرسبزی و شکوفایی کشور دعوت نموده بهر هر یک اقدام نیک زمینه مساعد را فراهم می‌آورد. با ابتکار کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در باغ ایران دور جمهوریوی آزمون کدبانوی بهترین جنبست گردید. آزمون از روی 6 نامیناسیا برگزار گردیده غالبان قدردانی شدند. گزارش شهزاده ایدیبک در این خصوص. امروز از جانب حکومت مملکت خصوصا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان نسبت با صاحب کسب و دانشمند گردیدن زنان و دختران جلب آنها با آموختن کسب و هنر همزمان با جای کار دائمی تأمین نمودن این طبقه جامعه پیوسته تدبیرهای سودمند اندیشیده می‌شوند. ضمن جنبست آزمون معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری ابراز داشتند که ترغیب هنر اصیل فرهنگ کدبانوگی زنان و دختران تاجیک، گرامیداشت شخصیت و اعتبار زن در خانواده و جامعه، بلند برداشتن معرفت خانه‌داری، آماده نمودن دختران به حیات مستقلانه، ارج گذاشتن به هنر کدبانوها، ذوق دسترخوان‌آرایی، احیا و رشد طعام‌های ملی و عنعنه‌های آرایش ملی رکن‌های مهم ارزش‌های ملی خلق تاجیک میباشند. در ادامه قید گردید که آزمون جمهوریوی کدبانوی بهترین با مقصد ترغیب احیا و حفظ و نگهداشت بهترین سنت‌های ملی نیاگان شرفمند تاجیک در سمت آماده نمودن خوراک‌های ملی، خورش‌های بالذت، طعام‌های ملی محلی، بلند برداشتن ذوق کدبانوگی و هنر دسترخوان‌آرایی سال هفتم است که در مملکت گذرانیده می‌شود. یکی از هدف‌های اساسی چنین آزمون‌های جمهوریوی در سمت هنرمندی زنان این هوسمندگردانی و جلب زنان هنرمند و کدبانوی ماهر با احیای طعام‌های ملی و محلی از بین رفته و رواج دادن پخت و پز طعام‌های ملی در طربخانه و آشخانه‌ها، آماده نمودن جوان دختران به حیات مستقلانه، بلند برداشتن معرفت خانه‌داری و ذوق دسترخوان‌آرایی، بلند برداشتن مقام زن در جامعه و زیاد نمودن جای نوی کاری میباشد. آزمون جمهوریوی کدبانوی بهترین برای سال 2025 در 3 دور گذرانیده شده در عرفه جشن استقلالیت دولتی جنبست می‌گردد. عملی شوی هدف‌ها در سمت تامین امنیت عضوخواری کشور. اگر سال 2017 به جمهوری تاجیکستان 44,000 تن گوشت پرنده وارد شده باشد، این نشان داد در سال 2022 به 2,200 تن برابر شده است. یعنی این به آن معناست که واردات این نوع محصولات به کشور ما به مراتب کاهش یافته است. این همه در زمینه امتیازهای حکومت جمهوری تاجیکستان برای استحصال این نوع محصولات است. همین دستگیری‌ها باعث شد که طلبات بازار استعمالی با گوشت و تخم پرنده خودی قانع گردانیده شود. نوروز شاهی عزیزالله گزارش می‌دهد. گوشت را به دو رنگ سرخ و سفید جدا می‌کنند. گوشت سرخ اساساً از چاروا است که با خلسترین زیاد می‌تواند به سلامتی انسان تاثیر رساند. گوشت سفید یعنی از مرغ و ماهی به سلامتی انسان بی‌ضرر گفته می‌شود. با نظرداشت همین، طبیبان امروز در دنیا به خاطر تامین سالمی اساساً استعمال گوشت مرغ و ماهی را توصیه می‌دهند. زیرا این راه یگانه کم وارد شدن خلسترین به ارگانیسم عنوان می‌گردد. در جمهوری تاجیکستان زیر توجه حکومت کشور از سال 2018 این جانب افزایش استحصال گوشت سفید تامین شد و امروز دسترس‌کنی گوشت پرنده از جهت اقتصادی برای خریدار مفید است.
соли 2018 дар ҷумҳурии тоҷикистон 7/10 тонна гӯшти парранда истеҳсол шуда буд. дар соли 2024 бошад 47/3 тонна гӯшти парранда тавлид шудааст, ки нисбат ба соли 2018 40/2 тонна зиёд мебошад. аз моҳи марти соли 2018 ба самти паррандапарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон имтиёзҳои давлатӣ дода шуд. давоми 6 соли татбиқи имтиёзҳо ва дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ дар ин самт ба ҷалби бештари сармоя ба соҳаи кишоварзӣ ва таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти босифати ватанӣ мусоидат намуд. рушди паррандапарварӣ дар тамоми дунё бештару бештар шуда истодааст. аз ин лиҳоз мо қаноатманд ҳастем, ки президенти мамлакати мо, ҳукумати мо низ ин соҳаро як дастгирӣ мекунанд, аҳамияти хоса медиҳанд. дар ин соҳа 3 барномаи давлатӣ қабул карда шудааст. корхонаҳои паррандапарварӣ ба муддати 6 сол аз пардохту андозҳои асосӣ озод карда шуд. дар натиҷа шумораи корхонаҳои паррандапарварӣ 3 маротиба зиёд шуд. саршумори парранда бошад зиёда аз 2 маротиба зиёд шуд. истеҳсоли тухм қариб 4 маротиба, истеҳсоли гӯшт бошад, гӯшти парранда бошад ба 6 маротиба зиёд шуд. имрӯз асоси фаъолияти самарабахши корхонаҳои паррандапарварӣ ба татбиқи имтиёзҳои андозию гумрукӣ ва истифодаи технологияи муосире, ки дар як вақт чанд амалро ба таври худкор иҷро менамояд, марбут дониста мешавад. ҳавасмандгардонии соҳибкорон имкониятҳои истеҳсолиро ба талаботи байналмилалӣ мутобиқ гардонидааст. тавассути ҳамин дастгоҳе ки шумо дар наво мебинед, тавассути ҳамин мурхонаи мо идора карда мешавад. кай хӯроку обро ба парранда медиҳем, тавассути ҳамин идора карда мешавад. дар ин ҷо нишон медиҳад, ки баъди 2-3 рӯз баъд мурғ омода мешавад ва мо онро ба бозор пешниҳод менамоем. тавре аз таҳлилҳо бармеояд, давоми 6 соли охир паррандапарварӣ ҳамчун самти афзалиятнок рушд ёфта ба коҳишёбии воридоти гӯшту тухми парранда аз хориҷи кишвар мусоидат намуд. аз ҷониби дигар маҳз татбиқи имтиёзҳо ба таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти босифати истеҳсоли худӣ сабаб шудааст. соли 2018 бо дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат ба соҳаҳои чорводорӣ, паррандапарварӣ ва занбури асалпарварӣ имтиёзҳои андозӣ ва гумрукӣ дода шуд. бо истифода аз ин имтиёзҳо аз соли 2018 инҷониб агар дар соли 2018 шумораи корхонаҳои паррандапарварӣ дар кишвар 109 адад бошад, дар соли 2025 аллакай ин шумора ба 228 адад расидааст, ки 119 адад корхонаи паррандапарварӣ зиёд аст. мувофиқи маълумот, агар соли 2017 ба ҷумҳурӣ 44/4 тонна гӯшти парранда ворид шуда бошад, дар соли 2022 ҳамагӣ 2/2 тонна ворид шудааст. тоҷикистон давоми 6 соли татбиқи имтиёзҳо имкон пайдо намуд, ки дар баробари қонеъ гардонидани талаботи бозори истеъмолӣ бо ин намуди маҳсулот ҳамзамон содироти гӯшту тухми паррандаро ба дигар давлатҳо ба роҳ монад. муҳимтар аз ҳама, аҳолии кишвар бо маҳсулоти парҳезӣ дорои сифати баланди истеҳсоли худӣ таъмин шудааст. технология барои забхонаи баҳори пурфайз аз аврупо оварда шуда дар як шабонарӯз 20 000 паррандаро қабул менамояд. гӯшти мурғе ки бароварда мешавад ба талаботҳои стандартӣ ҷавобгӯ аст. ҳоло дар тоҷикистон 100 корхона ба истеҳсоли тухм, 108 корхона ба истеҳсоли гӯшти парранда, 8 корхона ба тавлиди тухму гӯшт ва 6 корхона ба истеҳсоли тухми инкубатсионӣ чуҷаи якрӯза машғул аст. агар дар соли 2018 дар ҷумҳурии тоҷикистон 450 миллион дона тухм истеҳсол шуда бошад, дар соли 2024 1 миллиарду 265 миллион дона тухм истеҳсол шудааст. яъне дар соли 2024 нисбат ба соли 2018 истеҳсоли тухм дар тоҷикистон 815 миллион дона зиёд шудааст. маҳз пешниҳоди имтиёзҳо аз ҷониби ҳукумати кишвар ва дастгирии фаъолияти намояндагони бахши хусусӣ барои мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ истеҳсол кардани маҳсулот, фарогирии шумораи ҳарчи бештари шаҳрвандон ба ҷойи кор ва кам намудани вобастагии бозори истеъмолӣ аз воридот мусоидат намудааст. масалан, нисбат ба соли 2018 дар самти паррандапарварӣ шумораи кормандон бештар аз 6000 нафар зиёд шуда ба 7890 нафар расидааст. аз ҷумла ҳоло дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Баҳори Пурфайз наздики 50 нафар фаъолият дорад. ман дар ин корхона 2 сол мешавад ки кор мекунам, маошро сари вақт мегирам, кӯшиш менамоем ки
پرنده را خوب پرورش نماییم. در شرایطی که وابستگی بازار استعمالی را باید از واردات کم نمود و از جانب طبیبان استعمال گوشت سفید از جمله گوشت مرغ بیشتر توصیه داده می شود، دستگیری و تأسیس کارخانه‌های استحصال خوراک پرنده، زیاد کردن شماره خواجگی‌ها، افزایش استحصال تخم و گوشت پرنده ضرور دانسته می شود. با نظرداشت زیاد شوی اهالی در آینده ما استحصال تخم رو 1.6 مرتبه، استحصال گوشت رو باید با 4 مرتبه زیاد نماییم. برای این به ما لازم است که البته با دستگیری امتیازات دولتی شماره کارخانه های پرنده پروری استحصال خوراک پرنده را بیشتر کنیم، مخصوصا در ولایت ختلان، ناحیه توب جمهوری بدخشان کارخانه های ذات پروری را عاید به دیگر نمودهای پرنده ما تشکیل نماییم. تنها دوام 6 سال دستگیری رهبری دولت نسبت به فعالیت نمایندگان بخش خصوصی و تطبیق امتیازها بر رشد دوچند پرنده پروری مساعدت نموده است. پیشرفت من بعد این سمت سردرآمد مهمترین عامل تامین طلبات بازار استعمالی با محصولات استحصال خودی با صفت، افزایش امکانات‌های صادراتی، فراگیری شمار هرچه بیشتر شهروندان به جای کار و رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی بهاگذاری می‌گردد. نوروزی عزیزلو، رجب علی محمدعلی، دلشاد خوشبخت، اخبار. در ناحیه واسه زمین‌های نزدیک حولگی ثمرانک و عاقلانه استفاده گردیده، ساکنان همساله با به دست آوردن حاصل فراوان در تامین محصولاتی از جهت اکولوژی تازه سهم ارزنده می‌گذارند. از جمله در جماعت دهاتی توگرک ناحیه ساکنان با درک بلند مسئولیت شناسی هر یک وجب زمین را مقصدانه استفاده کرده فعلا زراعت‌های کشت گردیده نشأ و نمای خوب دارند. گزارش همکارمان انورشاه سیدعلی زاده. در پرتو دستور و هدایت‌های نکی پیشروی ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت تامین امنیت عضوقواری مملکت، خواجگیداران ناحیه واسع خاصه ساکنان جماعت دهاتی توگرک در همه گونه شکل‌های خواجگیداری کار وسعت بخشیده با استفاده از هر پارچه زمین کارم خواجگی دهقانی و نزدیک حولگی، رعایت طلبات قاعده‌های اگرتکنیکی، انتخاب درست تخمی و کشت و پرورش زراعت‌های کشاورزی تلاش می‌نمایند که با گرفتن حاصل فراوان زراعت‌های برنج پروریده‌شان نائل گردند. با نظر برداشت منفعت اقتصادی ساکنان جماعت شهرک و دهات ناحیه واسع همساله قطعه‌های نزدیک حولگی خود را ثمرانک و عاقلانه استفاده نموده در آن نوع‌های گوناگون زراعت‌های کشاورزی را کشت و پرورش می‌نمایند. هدف اساسی ساکنان ناحیه در برابر غنی‌گردانیدن بودجت عائله اینچنین سهمگذاری در تامین یکی از 4 هدف استراتژی مملکت امنیت عضوقواری به شمار می‌رود. ساکنان جماعت دهاتی توگرک ناحیه واسع امسال نیز نامگوی زیادی زراعت‌های کشاورزی را کشت نموده برای گرفتن حاصل فراوان زحمت کشیده ایستادند. این است که امروز نشونمایی زراعت‌های کشت شده در قطعه‌های نزدیک حولگی ساکنان خوب مشاهده می‌گردد. دهقانان حدود جماعت توگرک با شیناندن زراعت‌های پرورده ها بلگاری انا پامیدور عین حال سر کار گرفته ایستادند. در برابر فعالیت خواجگی دهقانی نیز اهالی جماعت دیهای توگرک با کشتکاری زراعت‌های نزدیک حولگی مشغول میباشند. چند سال باز این جانب ساکنان زحمت‌قرین حدود جماعت دهاتی توگرک ناحیه واسع گرمخانه‌های موسمی و دائمی عمل کننده بنیان نمودند که کشت و پرورش سبزیجات‌ها را به راه می‌مانند و از حاصل زراعت‌های کشت نموده خویش با این اصول نیز قناعتمندند. عموما اهل زحمت ناحیه مهنت کردن در زمین نزدیک حولگی را وسیله خوبی برای برداشتن سطح زندگی ارزیابی می‌نمایند. با اطلاع مسئولان در حدود جماعت دهاتی توگرک زیاده از 37,000 نفر اهالی زندگی می‌نمایند که 70-80% اهالی حدود جماعت با کشت و پرورش زراعت‌های گوناگون کشاورزی در قطعه‌های نزدیک حولگی خود مشغول می‌باشند که همساله ثمره خوب به بار می‌آورند. انوشیر سیدعلی زاده، سیحمید شریف، ناحیه واسع، اخبار. وسیع نمودن میدان باغ‌های اینتنسیوی اقلیم موضع فخرآباد ناحیه خراسان برای بنیاد و نگاهبین باغ‌های معاصر خیلی موافق است و با استفاده از امکانات و ذخیره‌های طبیعی و تجربه غنی خواجگیداران کوشش می‌نمایند که با اصول آبمانی قطرگی در آینده‌های نزدیک میدان باغ‌های اینتنسیوی را وسیع‌تر نمایند. گزارش گلچهره ستار در این خصوص. نرم کردن بیخی هر یک نهال، دادن غذای ضروری
و دیگر چاره‌بینی‌های اگرتکنیکی امکان می‌دهد که کشاورزان برابری گرفتن حاصل فراوان و با صفت میوه‌های شهدباری از لحاظ اکولوژی تازه وطنی بین قطار باغ را نیز با ثمر استفاده نمایند. در خواجگی فرمری اسدالله 800 گکتار باغ‌های میوه‌دهنده موجود است که از این 120 گکتارش را باغ‌های اینتنسیوی سیب تشکیل می‌دهد. تنها در همین موضع میدان باغ‌های اینتنسیوی سیب که ایام گلکنی را از سر می‌گذرانند 100 گکتار را تشکیل می‌دهد و با رعایت اگرتکنیکی درستی پرورش خواجگیداران از 1 گکتارش می‌توانند 15-20 تانه حاصلی با صفت سیب به دست دارند. کشاورزان با راه آبمانی قطرگی در دامن تل و تپه‌های فخرآباد از سیب‌های محلی و نوی کرسندر سبد استعمالی را تأمین نموده از ثمر مهنت روزگاری آباد دارند. تجربه بی‌نظیر و مسئولیت بی‌اندازه برای پیشروی کار و ولن برداشتن محصولناکی باغ امکان فراهم می‌آورد که خواجگیداران از نتیجه مهنت پرثمر در آینده محصولات واردات عوض کننده و به صادرات موافق استحصال نمایند. حاصلناکی بالند گیریم باید اگرتکنیکی کارکرد مابین قطارهای باغ وقتش کارکرد شود. مابین درخت‌ها را نرم کردن با وقتش نرم کردن در کار، بعد غذا دادن در کار برای هر یک گکتار اقلا 200 کیلویی مثلا آب 100 گکتار با قطرگی جاری کردگیم. اگر آب همه وقت تامین کنیم هم قطرگی را حاصل دلخواه گرفتن ممکن است. حاصل گرفتگیم 15 تن 20 تن. این سال نقض آموزاده است. حاصلناکی باید بلند شود. همزمان در زمین‌های از باغ‌های کهنه آزاد شده آماده سازی زمین برای کشتی دیگر زراعت از جمله پالیزی‌ها که باید 10 گکتار را تشکیل دهد رفته ایستاده است. شرایط طبیعی امکان می‌دهد که خواجگیداران از تربوز للمی حاصل دلخواه به دست آورند. با مقصد ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن هر قطعه زمین خواجگیداران بین قطار باغ پالیزی کاریدند که از این حساب نیز میتوانند منفعت خوبی اقتصادی به دست آورند. بین قطار باغ‌های جوان همچنین در 15 گکتار کارتوشکا نیز کشت کرده شده است. میدان غله‌دانگی‌ها باشد در این خواجگی 1266 گکتار را در بر میگیرد که امروز نشو و نمای خیلی خوب دارند. کارکردی باغ و دیگر عملهای منفعتبار برای استحصال میوه‌های و طلبات بازار جهانی جوابگوی با سرعت ادامه دارد و خواجگیداران تلاش می‌نمایند که طلبات استعمالی اهالی را با میوه‌های لذیذ این موضع تامین نمایند. در ناحیه یوانی ولایت خرطوم با استفاده دادن پایگاه‌های آبکشی رقمی 1 10 عدد نسازهای آبکش به فعالیت شروع نموده من بعد با آب پالیزی تامین کرده می شوند. ساکنان و کشاورزان با خوشنودی ابراز می نمایند که اکنون توسط مهنت صافدلانه تلاش می نمایند که در 1 سال تا 3 حاصل رویانند. ادامه موضوع در گزارش محمد رجب عبدالله زاده. در ناحیه یوانی ولایت خرطوم برابر وسعت کارهای سازندگی همزمان جهت رشد ساحه کشاورزی بهر بهداشت حالت ملیارتیوی زمینها و تامین خواجگیداران با آب پالیزی نیز کارهای معین گردیده انجام داده می شود. در همین زمینه با اقدام مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه پایگاه آبکشی رقم 1 ناحیه از تعمیر اساسی برآورده شده به فعالیت آغاز نمود. امکانات نو در سمت کشت و کار بهاری در ناحیه یوان ولایت خرطوم. اینک با استفاده از امکانیت‌های موجوده در ناحیه یوان تمام نسازهای آبکشی پورا به فعالیت کاری آغاز نمودند. با اطلاع مسئولین این پایگاه که دارای 10 عدد نسازهای آبکشی می باشد به زمین‌های آبیاری شونده ناحیه و یک قسمت ناحیه عبدالرحمن جامی اینچنین ناحیه خراسان را با آب پالیزی تامین می نماید. اکنون با عملی گردیدن این اقدام نتیجه بخش اهل زحمت ناحیه یوان با هوسمندی زیاد در برابر میدانهای وسیع همچنین قطعه‌های نزد حولگی را نیز ثمرناک استفاده میبرند. عین حال در ناحیه یوان 21000
493 گکتار زمین‌های آبی وجود دارد و از همه ناحیه یاون هم یک قسم ناحیه عبدالرحمن جامی و هم زمین‌های ناحیه خراسان آبیاری کرده می‌شود. در عموم قریب که 40,000 گکتار زمین‌های آبی وجود دارد. اساس در ناحیه یاون طریق 11147 گکتار زمین‌های آبی طریق پایگاه آبکشی آبیاری کرده می‌شود. 52 عدد دستگاه آبکشی وجود دارد که از 630 کیلووات تا 1600 کیلووات را تشکیل می‌دهد. با گفته مسئولین خبرهای بلندفشار آبپرت‌ها که قطرشان کلان میباشد برای تامین زمین‌های وسیع معین گردیده با آب فلزی بسنده میباشد. در حدود پایگاه آبکشی رقم 1 10 عدد دستگاه آبکشی وجود دارد. از همین 10 عدد دستگاه آبکشی با پرگی تعمیر بوده، الکی قسم دستگاه آبکشی به کار درآورده شد و هنگام گرم شدن هوا از وقت هسته باقی مانده دستگاه آبکشی را ما به کار می‌داریم. با کار انداختن پایگاه‌ها و شاداب گرداندن میدان‌های وسیع حاصلخیز را ساکنان خصوصاً کشاورزان و خواجگیداران تحفه ارزشمند دانسته منتداری خود را به مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری بیان داشتند. تذکر باید داد که ناحیه یاون در برابر ناحیه صنعتی بودنش یکی از ناحیه‌های پیشقدم در سمت کشاورزی دانسته می شود. پختکاری در ناحیه یاون یکی از سمت‌های اساسی ساحه کشاورزی بوده. این موسم دهقانان و خواجگیداران ناحیه در زمین‌های معین گردیده کشت پخته را راه‌اندازی نموده ایستادند. طبق اطلاع مسئولین بخش کشاورزی ناحیه همروزه نزدیک به 500 گکتار زمین کشت شده. با استفاده از تکنیک‌های ساحوی این روند وسعت می‌یابد. دهقانان و مکانیزاتوران ناحیه برای سریع انجام دادن معرکه کشت پنبه‌دانه آمادگی همه‌جانبه دیده تمام تکنیک‌های ساحوی را از تعمیر برآورده به موسم نو کشت آماده نمودند. محض ثمره خدمت و تلاش‌های کشاورزان ناحیه یاون است که همساله با کشت و پرورش و اگرتکنیکای با صفت زمین‌های کشاونده از آن حاصل دلخواه به دست می‌آورند. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، ناحیه یاون، اخبار. در جماعت چوریکوران ناحیه رودکی از جانب کارمندان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و زیرساختارهای آن معرکه نهالشینانی برگزار شد. این چورابینی در دایره برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 روی دست گرفته شده است. ابراهیم نظرالله‌زاده گزارش می‌دهد. яке аз чунин иқдомҳои созанда ин татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 мебошад ки бо мақсади шинонидани дарахту бутаҳо дар саросари кишвар пешбинӣ шуда ба коҳиш додани газҳои гулхонаӣ, барқарорсозии ҳолати экологии ҳавои атмосфера, нигоҳдории устувори тавозуни табиӣ ва мутобиқшавӣ ба равандҳои тағйирёбии иқлим нигаронида шудааст. бинобар ин дар ҷумҳурӣ ҳамасола маъракаи дарахтшинонӣ роҳандозӣ мешавад ки аз ҷониби хурду калони аҳолии кишвар мавриди дастгирии ҳамаҷониба қарор гирифтааст. дар ҷамоати чорякарони ноҳияи рӯдакӣ аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон бо зерсохторҳояш дар масоҳати 30 гектар замин 20 000 бех дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ ва мевадиҳанда шинонида шудааст. طبق نقشه تا آخر سال 2025 در مجموع از جانب وزارت به 50,000 بخ رسانیده می شود. گفته شد که اقدام دسته‌جمعانه ما برای درخشینانی که از هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان برمی‌آید ثمره نکو خواهد داد و با این راه نیز در سرسبز و مصفا نگاه داشتن طبیعت سهمگزار خواهیم شد. در پسمانظر تغییریابی اقلیم و احتمال پیامدهای ناگواری آن به طبیعت و زندگی انسانیت، حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته برنامه و قرارهای سریع‌وقتی را جهت بهداشت و حفظ محیط زیست قبول می‌کند. در دایره برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان که تا سال 2040 از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تصویب گردیده است، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان طبق نقشه با مؤسسات تحصیلات عالی کشور در جماعت چورکورای ناحیه رودکی سال 2025 50,000 بخ مناقشه گرفته شده است تا عین حال 20,000 بخ شنانده شده است. باید قید نمود که 30 گکتار زمین وزارت معارف معین کرده شده است. پورا 30 گکتار زمین از جانب وزارت معارف توره‌بندی کرده شده است.
гармшавии ҳарорати сайёра, дигаргуншавӣ бо сурати иқлим ва паёмадҳои манфии он, аз ҷумла хушксолӣ, мушкилоти ҷаҳонӣ марбут ба об ва офатҳои табиӣ ба зиндагӣ бо саодати аҳли сайёра ва олами набототу ҳайвонот таъсир расонида, оқибатҳои нигаронкунандаро ба бор оварда истодааст. аз ин хотир бо мақсади кам намудани таҳдиди тағйирёбии иқлим ва ҳолати ногувори ифлосшавии муҳити зист, сабзукорӣ аз ҷумла ниҳолшинонӣ ва кабудизоркунӣ дар шароити феълӣ муҳим арзёбӣ мешавад. маврид ба зикр аст ки шинонидани дарахт кори мушкил нест, аммо парвариш ва нигоҳубини он заҳмати зиёд талаб менамояд. аз ҳама муҳим он аст ки дарахтонро сари вақт об дода аз ҳайвонот ҳифз намоем. бо мақсади хуб нашъу намо кардан ва ҳифзи ниҳолон дар атрофи мавзеи мазкур хати муҳофизатӣ насб карда шудааст. бинандаҳои азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. саломат бошед.